Pemirsa Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Badung ngalaksanayan seselah ring mekatah genah akomodasi wisata ring wewidangan irike. Pangupaya nguncap kalaksanayan antuk nguningayang tingkat okupansi utawi hunian kamar mangda potensi pajak daerah side katureksain ring tengahin pandemi COVID-19. Kepala Bapenda Badung Imade Sutama Mapanampen sesampun ngelingge tanganin makatah wajib pajak pemekasnya ring sektor akomodasi pariwisata. Anut seselah ring lapangan kauningin kahanan hotel jantan durung deg-deg. Paiketan tani kasarangin makatah staf malancaran ke makatah wajib pajak antuk nyelahin langsung akupansi ring kewentenang hotel. Taur kauningin akupansi ipun kantun ring sor dikang dasa %. Sesalah puniki kadulurin oleh Sutama Kasarangin Kabid Data dan TI, Ketut Sudiarte miwah Kabid Penagihan, Kusumayadi kacunduk sarang owner Hotel Alila Bayu Adi Sastra. Sanen latarang wilangan kamar hotel irike wentan satak petang dasa kamar, turakupansi nyane 13%. Tamiu sane nginep rauh mangkin akehan domestik antuk rata-rata harga kamar kalih yuta koma petang datus tali kantos kalih yuta koma 500 tali rupiah. Ngenenin indik pemargin protokol kesehatan prokes ring hotel inucap sampun kemarging yang pinih becik. Ring sejeroning genah sampun kasiagayang sarana prokes sekadi hand sanitizer, masker miwah piranti panureksan suhu tubuh. Karyawan dan wentan sane dirumahkan, turmakarya antuk 16 rahina abulan. Selanturnya nuju Hotel W Retreat sane kasarangge kasangre. Langsung General Manager Hotel Titus Rosier. Ini tingkat akupansi hotel rauh mangkin mungguh ring rata-rata 15 kantos kalih dasa %, antuk harga kamargi kalih yuta 100 tali rupiah. Paiketan saking hotel taler sampun ngelaksanayan prokes sane disiplin saharinggalah hemangkin kantun akehang tamu domestik. Parwate Bali Pos Nguningayang.